Hi, I'm Melver Gomez, the director behind Dagiti Babae Ken Ti Umras. May isa kadagiti konsepto nga napanunutak nga i-dokumentaryo may papan kadagiti babae kan may papan ti umras. Idi panpanunutok dati nga posible a konsepto na dokumentaryo kas lang haan nga posible isuna. And I happen to realize also aside kadizay panangluwalo kadizay minminatay jay umras una jay iyatang da jay mismo nga luwalwanda nga adda jay mismo nga picture ti minatay. So na i-dokumentaryo mi jay oral literature, jay oral tradition, jay panangluwalo, jay kankanta nga Ilocano, pero jay mismo nga umras haan pa nga na i-dokumentaryo. So it's a good way also for us to take a look at the narrative, what's behind the umras. And we happen to see that most of them kat babae. Dahil may papan, kadisi mismo a dokumentaryo. It's about babae, not just the babae itself, but also the umras. Kevin Judasatin, the production manager of the film Dagiti Babae Ken Ti Umras. At first, also we have production meeting with the director. So there's a lot of list of possible documentary topics sana na for submission. So kasi ito sana ayaw ko siya. Kasi it was para this is no kinamdating a film ket very Melver siya. Very Melver, tatak Melver siya. So, for me sana I want something new from him kasi nga even the other filmmakers, under this kind of industry, malaki yung expectation sa kanya. So, but when I see the sequence outline na impresent niya, so medyo I was convinced naman na this will do good and very cinematic siya. So, expect for it in the film. And compared sa other films, I think this is raw. I have been part of films of Melver's are both narrative, so Karkarman Inabulan. So this is my first documentary under Ilocos Film. So I kind of feel like raw siya. So watch out for it. I am Gemma Judeti Cagaran, the production assistant of the film Dagiti Babae Ken Ti Umras, a documentary under Ilocos Films Pelikula Ilocana. The Karkarmaken Inabulan, they are narrative films which is adot preparation na, adot aglalot inabulan nga adot paperworks na, isot pagkaibahan na kadete nga film kasi detoy ito Dagiti Babae Ken Ti Umras, it is a documentary film, less preparation, less nga paperworks, can mas mas less stress ganon. I am Vince Tabangkay Jr., the cinematographer one of the film Dagiti Babae Ken Ti Umras, documentary film under Ilocos Films Pelikula Ilocana. I am Jaswin Kilban, the cinematographer 2 of the film Dagiti Babae Ken Ti Umras, a documentary under Ilocos Films Pelikula Ilocana. Anong ko manujak na lugitan? Charot lang, joke lang. Hindi, joke lang. For me, as a cinematographer kasi, lang kailangan nga makimay-may sa kadiji subject na isushoot mo. Kas lang datay di jay lawag. Diba na napansin nyo, kas lang nakaklo-close na kada tita, kas lang lukulok so nagpapangrabi ikay man. Kas lang alam da kadyang kanya ket naalak mo di essence documentary ni film. Amin mo't nga inkwan ni direct idikit
naalamot kay shots nga kayat ni direct nga naibaga, and DJ kayat mimot as cinematographer nga compositions no anat may bagay each clip nga alaom mi naalamot kit di ken Sir Vince na yun naman. Ay amadig Ay, sa isot Sir mayat Vince na DJ ways of Direct Melver nga he allows us to do also our thing. Although bubraan mi nga talaga mo kayat na di milan obra stop motion. DJ every time nga gi-click kamti kasta we ask his opinion about that shot kasi he is the captain of the ship nga rod, diba? Okay. Addan sa pajak na ibaga di Google. Hi, I am Jomar Lazaro, the behind-the-scene videographer for the film Dagiti Babae Ken Ti Umras, a documentary under Ilocos Star Films, Pelikula Ilocana. In the past few months or past years, kasi I'm a freelancer programmer. As a programmer, may bagak mga maanak iti student life ko kan iti pinag-freelancing ko as a programmer. And also, may papanete nga film, aside ko palang ti pinag-freelancing ko, so ubra pa lang ito nga film mga 1 week, 2 weeks kajay para hanlang nga I work for money kay direct experience and knowledge kanya na kasi aduti masusurum talaga no sumursurat ka kinanayon kay direct lalo no makita mo kasano na pinag-handle ti DJ subject na DJ actors kasano na pagsangitan DJ actors kajay so aduti masusurum kanya na talaghan lang about iti film but about iti financial managing kajay adu talaga so mayat ti feeling na nga agbaling nga part as Ilocos Star Pelikula Ilocana. Ngamno kas parekan awang kamton kas kwa I'm sure na hanga maitultuloy dito nga pinagaramit ti umras no awan iti masursuruan mi nga sumarunong agtutubo nga agaramin.